Ni pidang sengbai pi borok syakanika channel kejengi buat hakanika video ke bam tasngi ngin pe yakanika post ke borang shalat thamai hapo Meghalaya. Syabang izdang ke video sengubha subscribe yakanika channel buat turn on your notification bell ru kena mo pinum do yaki videos ki mangi upload. Pila pun follow ru yangi hapo ka Instagram kanika di ke Instagram account kejengi. Ya kena ke post lapalat daka MGN REGA seorang mentau benai arajar arpoi. Ka kerteng je kena ke post kedai data entry operator. Ya kena ke post kin pelong ya ka walk-in interview haka arpoi terik benai Disember arajar arpoi. Ya kena ke post data entry operator ke belai kawai ka jang ke posting kedai ha Office of Block Development Officer Sheila Bholaganj CNRD Block seorang. Ka salary lani ka tulap ka dekat arajar hak si benai. Ka age limit lani ka kerta ka berduduk ka dekat prasnam ba ka bahaya duk ka de apunyosnam. Ba kandan ka upper age limit relaxation aduk sansnam yaki schedule tribe candidates. Ka educational qualification kalong kumne. Hiapan pendam ya ka Bachelor of Computer Application lani ka BCA. Pat ya kani ka post pidan kam arsnam working experience. Ki candidates ki belong eligible bagi ko ban apply kani ka post pila ban let syaka walk-in interview pat pihak berak yaki original documents ki jongpi badru ki self-attested photocopies jongki certificates ki jongpi bat ki passport size dor ki jongpi. Kani ka walk-in interview kan long haka Office of the Block Development Officer Sheila Bholaganj CNRD Block seorang haka arpoi terik benai Disember arhajar arpoi. Kinum pediang yaki application hadian ka shpau buje menstap. Ka official notification lani ka official notice ngala ai po description jong ni ka video te phila ban download ya ka bat phila ban pule lada pi ko ban tip shushu shpang ki wiki details.